Bangan Hun Nepiang ada pimkot yangi markman ka suspension ka syong hapi Henry lada pisha yanga nga kerpat bapin perkat biang dakumway ya ka nega ching suspend kot yangi nginikran hapasit hapasyai bat kum kirang ba bat nginikran lang lada kadai banga baklah ngan panma ngandam ngan ngu ya kita kibriu kibakwa ya kata nanga Henry lada pi bakla ma pi kamper ngin syuong ngin ya map bat ngin ya klet no yak ai kabala chia yakini kentien la kren da we na urong ba jong ka voice of the people seperti udai uba adalbat angrum ubal i pha kasan himasima jong kecelah kacing penmi hukum kasang voice of the people seperti WPP banweng sipor yu na kacing long khot lani ka suspension ha ktian ngwei na kasang WPP bat ulo ong suru baka ching sha suspend ka jong u license nam klong thik kuma ba sang la ban ong hang ne ba dang shan ka WPP kala penmi yang ka ching pembana bakala suspend ne weng ya ka ching long khot ya ba adalbat ngrum bat ik sawut kinong lam kasang WPP halor kanong rem baki le persya ya kasang haswa ka election MDC uladap ban kerpat ya presiden ka WPP uba Ardan Miller besai moy ban khot ikran ban penbet ya kicing bom ya hapok kasang Henry u presiden ulong ba un dan por namar kicing bon kam election Henry ka bakrau hi hakati ka por kadai banyak penbet chua ya ki kenrum kenram hapok jong kasang watla ka parti kumba kalong kapau kumba kalabe yanga Henry lada ngam yo su banyak rena ka kerteng jong kasang WPP lane ka voice of the people's party Henry ngandang yai kren bat beteng ka kerteng jong ka voice of the people ne ka sur jong pai ba ong uba adal ban rum